UMLA ke mau pelang konstituensi uba SK Sun ula klat kendit no hne kesngi halayeng sa kebadan hamaungap hapadang kejing ban jong kejing stom uba SK Sun ula dan drupulai senam kerta bade gemet ke basa jungu ande buram khaddo la syai kesngi ha ulum jing thang jong keseng khasi marbisu hadin kejing klat no jong ba SK Sun halayeng ha kapor san bejejan miet katanat kokot kakya kelale ka rapid antigen test ya kemet jong ni nong mikmat bala syam ula dan ni kejing pang COVID-19 kalau bertaruh bagi jengli ontang yang ubah SK Sun dewan pendap hapo ke kadar baje mensengi bade ban bot dengti ki kendon jeng bertahak kebiadai bat ke COVID-19 ban cipen kan mau ubah Sun ula long teng chief engineer katanat PHE bat haba ula chong thait nakakam hagasnam arazar ka andrio ula mi madan menikun ki election MLA hagasnam arazar kat pra na mau pelang konstituensi kum kertong klemseng bat ula job ki election Kum UMLA Klemseng uba Sun ula lej ajing kershan ke sorkar MDA bat ula long ru associate member jong keseng UDP. Kum UMLA ke Jela uba Sun ula long chairman jong ke Committee on Environment jong yang dorbar thawan haga ba ula shimkhia gi babun kimat ki bakta ke Mariang. Bat ula pen iru ke jing tibet jong u kumunong mi kimat pat ba habayatai kimat ke bakongsan ha ki yang dorbar thawan. Kejing klat kendet uba Sun kalong kejing donong ke bakraw ke Jela bat khamta mi kipat ba ke mau pelang konstituensi. Namar uni orang ba ulong ubak loy ban kener gikti banderap yakipat ba kam tam yukup siliang usam siliang. Nalor kani uba Sun udir urang ba badan benta ba ban kentiau ya ka kamelakai football ha kejela. Ha ka baula syajiat banong presiden ka Shillong Sports Association. Hadu mentak election commission keri namar kejing sapriang ka klam COVID-19 kampat la ban penlong ki election steng samoy ha maurung keneng. Hadin kejing kla no MLA uba David Nongrum bat ha Raja Bala hadin kejing kla no u Dr. Azad Zaman. Bat mentara kejing klat ubah SK Sun on haban penlong saya ke election steng samoy ha mau pelang konstituensi.